tim sekelar barekap ini. Marbos pesuara masih lebih di bawah daripada Ungke ini. Kita nih mau tahu ngana urus tuh dia. Urus bagaimana, Bos? Urus kawin. Oke, siap. Nih, gue pikir memang anak mana lu. Sini. Sini kamari. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money. Iya, nanti kita ke sana. Jangan macam-macam. Iya, nyanda. Tumben, ngapain ditampak bagus begini Pak kita? Biasanya cuma ditampak basoin muka lorong. Nggak tahu tuh. Kita pe bos. Sekarang mau cari. Kong, siapa dong? Kita kok minta tolong. Bantu akang buat TP bos. Rekapitulasi di kecamatan. Halo, makasih nih. Makasih sebaiknya kita ndak manyasang setinggal panah. Rencana ya. Rencana. Waspadai pengelembungan suara. Bersama Bawaslu, mari kita awasi proses rekapitulasi di wilayah masing-masing. Laporkan bila ada dugaan pelanggaran.